namin na sa umaton, magtumayaan. Tuloy na magdalagay ng kasunikan. Isang pagkutong namin si Jagar. Asanggiat Jagar ang nagturo. Jagar dulu. Jagar pas kalau may muna na dulu sa naman tayo matagawa rin naman yun. Asanggiat ito lang sanggul marakaw. Kita kami ng Oras magalagay mulai terima suatu pertandingan bahasa ini isialan di Udogia Isarion ini mari perbuat kita nami siap tuhan negara sama-sama dua ami betong manggeru dengan nami mantong jagaron lahu maralaman siang mantong song hatan isi jagaron yang mantong kon satu sakar mapori itu dua mantong satu dua asa matata may ton garingin marurat jadi oras maton ko dinali itu paunya akal dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oras makino pardi nabur nami ngali pangaraduan so di mana tinggal dibuka so di mana bui siapa kami udah panahun nalau make si Jagar asa Jagar satu nami no pardi nabur nami moreal kemana dibuka hehehe mah urubihamu sulang amara dan boydo ya oke ya dalam mengalihurti tindakan yang bersangkutan asal dia rata mengalir rata para udang penunami saat keturunan sambil mengaliri udang dalilan udang pasal dengan pada melakukan yang dalam dia untuk selalu aman baik masalah perempuan angkat dosen dari kan ya ada dulu mana dia Pinarsangapan ulaon nasar matua. Tapi di tuan kamar dongam maulate di bagasan manuguton totok kita tiramoti di bagasan kai pason rosian gar ingat tabi ima
nama ulahun ulah sormatua ni natu tadi bagasa tikyon noak pe maksud nami makata mehita Gari rajanani. dison kami akang gimu sian ubah panawapat panabuli gorgota dopam takrab dopa bitara ima ditaringo horbo sitikutado na pinasahak muna tupa panawapat nunga tuksikop kupatore hami disi ima di nalaho perjabaran nalau sebeda muna turajani dongat tubuh turajani guru songoni terlubi turajani hula lo turajani akali alepe alani ma maksud nami dina kusalo kami piso alasan dina budari jalanunga sabur kami be korbos di kota do ima nalaho ada dina tujuh tahun di bagasa sadarion nunga hopatu kami be di si ubesuhut hopatu kami di si tabarre umau panaupat pada buli korgota pemutah dopa mitara upatu pahami di si zapar tanggarukuk toka buruta upatu pahami di si sobatu raja ni hulata do tulan ananima kamang raja nami dihamu pak hasuton nami atik poha adung na berlebih kurang di panjamon nami ditaring di perjabaran robos di kotadu pos dorohan nami dapat sondok enda tua asa nyadu tanah gudang dalam tu bangiringan orang silakan nama maragi takas marsi bayari geringan saat disuruh saat tidur tu botiana nunggu apa saat tami horbo siti kota do naku sabul hami tu hama manami bona ni asuton sama hamu nagabi salu nama kita saat orang na so di mata siap kami tutu mau lihat nalahu manabul horbo siti kota do ima ada manangguan di natana sarumatuan sigara konon ni pino parna tuhitan orang-orang itu raja ni hula-hula dok sudir dan diak tutur akar raja nami raja ni upapana upat takasobe kami siap pakai namuna sian ulomuna kue kami zabari saluna kasih kok di siu basuh si kok zabari dan orang-orang itu upapana upat suap songonin ang zabari hula-hula atau hulok kami mah siap bonan ya tu mau lagi kurang mah dipakai namuna anggia makan raja nami songot kami ang muna do pangilo munay totong ngalusan nami kamu asal tanang gorang bututu para tabat tu pangiringan horas mainan orang ko para naputa tutakas nama kita masih paulolo sa sulu sa tino butu bortian nahu talo hari beri sa tikyon pagkabaran no pinature munay atau mamasuma matuhata saat kita tu panggabian saat matu parkoras so ni mahata kami kauliade mau lihat mah pinasatu protokol Merdeka nomor 367. Oh Tuhan para siroha, oh Tuhan para siroha si parholong boloni. Oh Tuhan Cakodongan ng moding to kumatula bumi. Hatan di bata, namar saringat di bagasan, tikyon di pamkaun acara adat habata kota ima di pertuon ni inata oku primus guru siligaron. Butame dison sian Johannes ono ayat 37 saat rodi 40 taigut tema. Salukna nanilehon nyamai tuau, ido naro tuau, jalan nasotupa pabalioku naro tuau. Ada tuat au siat bandua gijang mabai rohaku na pinangido ni rohani na marsuru au. Ido alayon dipangido rohani na marsuru au unang mamago kubain agisada sian saluna ngani lehunai tuau asal panguli tahe diari parmudi. Ayoddo na pinangido ni rohani damang ngaing dapotan hanguluan saliling ni leleng na galuk na marnida anaki
zala porsea di ibana, zala pahehok kudo ibana, diari parpudi. Ido anggo sahakna, tapasada maruhatta martangnya mahitan. Di bagasan gornyama do tanah do di porbadia, amin. Ali di bata aman amin parhuaso naso halupuan. Tuhan rodo ham tu do pamu maduk maulati. Salah dengan basam nang huzal ham saluhut. Boy ham totong marhai pason. Di dapur hatam sebekas nami be. Madapoton poguni alamanon. Ima alit Tuhan di pertuan ni ina nami. Nani haulungan ni keluarga. Nani haulungan nami. Padahal tualaman Nabi dan alit Tuhan maradupun raza nang hula-hula lomobi alit Tuhan maradupun naposo. Tuhan mangido mahami tuho. Dia cara na pinatupan ni bonanya sutonon alit Tuhan. Totong pasatami perjolo tuho. Asahoma alit Tuhan. Mangatoy marlomani roha. Asa merdalan acara adat habatokon nami di bagasak dami dot holong nasian hoi. Tuhan molupe alit tungadong akan orang ne suatu maturhanami asa tutong bersial cuan habis salhukna nahumaliang nahumaloho nama pengacara di mercar anon asa tutong merdalan di bagasan hasano hasunangan nang las niroha nasian hoi salhukna alit Tuhan tutup pasaton nami salhukna peparang ni inanamion dan alit Tuhan gugup dan alit Tuhan hai pasok asa totong nasida mahai pasok paru-paru peraza ni hula-hula nang situan matorope Tuhan salukna hamin nahumalyang nahumaloho di pugu ni alamano nang tarban semar dosa hamin alam ni alit Tuhan wala helik hamin maho jumulu masih sa dosa nanda gudangi asa nang terbak akka paso-paso nanay si pasaton mulo beto hami ganuk marsada-sada. O maalit Tuhan kupasat tami tuho. Zalo mahami. Mahita na Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan kornyama. Anak doto di porbadia. Amin. Pinasahat po protokol. Malalim mamang. Pribada na liya nalulu. Nahuhahulong ihami. Nahuhormati hami. Terlumuwi ma. Di hula-hula nami sa luhut. Di barsaur matuan ni day nangon madok malate gudang dohami madok tuha mo kadamang do day nang diharoro muna akamang raja inang sorry pada di barsaur matuan ni day nangon hubatu bahami do horbo sitikotadu nalaho galang niya kapinoparna ano nawang di acara pada donon nami ma perjabaran hobar tu aka pihana alai dung sidungan non namang dabot waktu na lau marsipanganok kita tepat jam 2 marsipanganok do hita kamang jadi madok maldati gudang made kami tuhamu saluhuna damang dainang dohot akan dihula-hula nami songon lima hatahu wasis yang kami paduni suhuton horas majalagabi alai dung masuk hamanon raja nami raja dihula-hula na udari benga kuadar hok kami di panga raboton toko raja manobar di alamat dohami Tuhamu saluhuna ula-ula nami siang toro tu gijang siang gijang satu toro songon lima pangiduan nami disudir raja ni hula-hula nami butima Acara namang ihut majahal Pilula bulon mangalap sang pahami amang mangalap sang pahami tulang satu kitu hami majahahon jujur ngulni dainang nong jolo jalak tuhata jujur ngulu ni
opo primus boru Siregar. Ia opo nami margoarma opo tinggi sabunga siaturi mangalap borina rajai opo sunggu sian huta nagodang. Tubuna 5 siahaan opo raja debata siaturi. Si nomor 2 opo barita olua siaturi. Si paitolu opo tumoing siaturi. Si payopat opo jokal siaturi. Si apudan ima opo bosi siaturi. Nama mopar inong namion ima opo barita olua siaturi. Mangalap boruni rajai purba sian huta bakara. Dohot Siregar sian huta bintang pariama. On mabonani ngarini dainamon. Tubuna tolu siahaan padua ima amani barita oluan siaturi. Si pai 2 opu gumoring siaturi. Si pai tolu opu elti siaturi. Nama mopar inong namion ima opu gomoring siaturi. Mangalak porni rajai Siregar sian citare-tare ima opu batu lanang. Tubuna tolu 2 mai bawa sada boru. Bawa siahan opur modang mangalak burni rajai Siregar sian huta parmonangan. Si pai 2 opuroida mangalak burni rajai Siregar sian batu tanggang. Ia na porunami marhamuliang mai tu anaknya mamborunami Siregar sian mual nabolon. Opur modang mangalap boruni rajai Siregar sian huta parmonangan boruni opu saritua. Tubuna 8 tolu mai bawa 5 boru. Anak siahaan ima opu suhurtihon mangalap boruni rajai manulang sian pasar muara. Dohot boru Siregar sian parsinaran. Si pai 2 ima opu juli mangalap borni rajai tapu bolon sian si pintu-pintu. Si pai tolu ima opu primus siaturi mangalap borni rajai siap parmonangan muara. Ima inang na tua-tua natongon bostang nuain pitung-atong-ata. Na boru nami siakangan marhamuliang na itu anak na mamboru nami si tijak sian huta samosir. Si nomor 2 ima suster Alfonsa ale amang do tamu inang. Na bodari na tuari rodo suster mewakili kongregenasida madapotun omaon. Dung di boto na boru nami nang perjolo omaon lao. Itur mangiu dunau bedari naporui piala tuata. Patanya kamu akamang, patanya kamu akatulang, anggia inong nganyo do naporu nami sifat japar main diadopan ini nabatua de bata. Toho tutu lungut dorwa, pola diboto edanai piala tuata itur borhak memana mangihuton. Si paitolu marhamulia manang borunami tu anak ni amang borunami semare-mare siang hutan nagoda. Si payopat marhamulia matu anak ni amang borunami toga torok siang huta surungan. Siap pudan na borunami marhamulia tu anak ni amang borunami Siregar siang huta bari baniai. Ia tubuni dai namon opo primus boron hami tubuna 8 sadai mai bawa pitu boru. Anak nasi sada-sadai au sadiri mai mangala borni rajai si mangucong sian pitu pohan di bahasa-bahasa Tuhan do Tuhami tolu danak 2 mai bawa sada boru. Ianak nami siahani i masih primus na tongos sadarion mangabing-ngabing potonyok pungnay
Si nomor 2 ngatakas tabota Kamang Raja inang Soripada yana pun nami si Marco ima di tahun na lewat nong tongon di tongannya lamonon pasat adat na mengalat Borini Rajai Siregar sian baribaniai boru nami si sada-sadai ima si Amel na tongon jong-jong nuang di samping na opung non. Ibotokku Nabi Tui siakangan marhum mulia Mei tu anak ni amang baru nami Siregar siap pasar muara tubuna opat tu 5 bawa sada boru. Si nomor 2 marhum mulia tu anak ni amang baru nami si mare-mare sian hutan godang tubuna sada bawa. Si nomor 3 marhum mulia Mei tu anak ni amang baru nami si Tanggang sian huta pangururan tubuna 5 2 Mei bawa tolu boru. Si payopat barhamulia ma tu anaknya memboru nami lubang gaul sian dolok sanggul tubuna opat sada bawa tolu boru. Boru si pay 5 barhamulia ma tu anaknya memboru nami nainggolan sian silipat persea tubuna sada bawa. Si nomor 6 marhamulia me tu anak ni amang boru nami si Torus sian kapungpon tubuna tolu 2 bawa sada boru. Boru siap pudan marhamulia me tu anak amang boru nami si Tijak sian dolok sanggul tubuna 2 bawa. Amang Raja ina Soripada talmobi di sude hula-hula nami. Ia na boru munal katulang seorang Matu Boktibion di tanggal 20 Desember 1940 siang. Dialap Tuhan tama inong namin na burjon dan di Jabuna. Ikut di luar nadau di Baligi. Di hari Rabu tanggal 10 siang bulan Nonong tahun 2024. Ngasor mau tua beda namun jadi dilihat tuh umur nagacang kurang lebih 75 tahun mah dari namun songo bapak ngahinan tong 75 tahun pungu masude pinopar ni dari namun anak dohot parmai 2 halak baru tambahela 14 halak pahopo sian anak 4 halak pahopo siap boru 20 halak popar liday nang dagabion pungu masude 40 halak. Amang Raja inang Soripada songonima buah-buah nami manang jujur ni nguluni day nangon sayang giak ma dipanaringi day nangon makoras masalahan sahalana horas mahameh kanak konna tepuji matu hatta putima malate Mak. Acara namangihut Nabi saluhuna akan marhamaranggi amang baru disok kami nalahu pasat saput dina baru nami nung atakas disok kami jong-jong siang gia matong di hari sadarion kami betong martamiang kelamat tadi batang asang gia tiur di hari sadarion saat tu nama dipuli anon na baru namu nami tuinganan pasat satok kinani. Jadi ipen apro dison hamir roda hula-hulam ditikis sorak ko na baru tupor tibion roda tulangmu mabuan aik lute sonari pe na baru disok kami hula-hulam rodo na baru pasahat tulus sahumu hami betong martamiang mahami kamar tari bata siang dia dipinapar musaluhun na dipudiang mo na baru asa si gajah ngumur nabru iba kami do nabru i maso si jagar nabru marisior ima eme na marludu matong nabru dipinapar musaluhun na dipudiang mo situ buah nana situ buah guru si tok kapanahit na ito jadi bawahan nami mana berusaha hidup dengan tua asa tanggoin na tanggo di lubuk tanggo horbo
Dapat sarima tua mana baru pinapar mo sa loob na nagsininggal homo. Pairing-iring pahopo. Satu nomor ini, satu nomor nono. So, nami na baru. So nari bila baru. Roma hami hula-hula pasatos sa homo na baru. So ni mana baru pasatami amang baru. So on hata kuhasin dulu sabun. Melihat mah itu hata. Iya, molo naik koni nama kamu, pagi dong musim na ito lang. Iya, saya lihat tuh dulu sini. Amang namalo nami, alapasat lu sabu mahami amang guru. Ima tu napuro namion, asa horas-horas lu na pinoparna na tininggalhon na asabayan jo amang godang na dia itu sebulbulon. Baik nama. Gabi mo gabi. Kami piantong dia risadari martam yang maham tamat tadi bata asang dia tuh kasenah munat tinggal honna saluhna asa song kata dina tutu nama tok asal mak masih dituang lemak sobina bawang horas mahamuna pinoparni na burunami na di pangaratuan songoni mana tinggal asa sasa di sulung masaha mati tutu bortian di tahun di Tigaras horas mahamuna saluhna pinoparni manggurnami horas-horas jalaga bean songoni mana buis batuan nami tahu wasi usapu di na burunami maulati mari tuhatta maulati manang dihita saluhna mataraja ina tersuripeda horas jalaga bean Horas matutup acara namang ihut ta sorry pada lulu abbolon na hormati hani di punguan na sa hormatua di Bagasan Tikyo kamang raja inang sorry pada raja ni dongat tubuh raja ni hula-hula kamang raja nami di Bagasan Tikyo kami naing manotor mangodasi nangit bahi-bahi inang nami na sa hormatua akar raja nami molutung arongon non dia kator rami diurduk nami na hurak sikop pos roh nami dihamuna tutur rami sa lohut
natutombo kami ekonomuhani biakka basu-basu amuna aladima permisi kami Tuhamu selalu nak karajanami di gagasan tikyo amang pardoal pardosi amang namalo nami najido doho mana menanijo doho manogot nialabak ko botari boto hami doho takas doho berguru diajari guru alani ma contoh kami dison rap doho guru nami mangido pasu-pasu siya namat tari bata merhite tortoranion contoh kami di Solo ni jago sebagai diktua di Solo ni jago sebagai diktua di halaman pengatarannya anak parepasan di guru amang permusim marmula do indahnya marmula horas asa di batura materi bata mula ni gawe mula ni horas di boparan di hasutunon nak di hamil orang marang takapai mula-mula humma parhorasani asa husob bahami amat taribata ro haroroan ni pasu-pasu tu salu jol mana mangido siat debata marso bahami tu hatta asa singkom pasu-pasu nai jalon ni akawa paranon nak kami tu hari namangido husob bahami amat taraja inatta sori baja raja ni lo matu raja ni hula-hula takai sabang bai sob bai lihat parhorasan asa dapot so bidokon na tua-tua balgat yang di rumah balgadot yang di sob takas gabi do natuto namin na sorma tua bulungon mamasok-masok na tuwata kung gabi sa loob na kaparan ng poso kaya kung magaliat sa mga liat tayo
patonon jadi hula-hula marhiti sabi-sabi tiar asa tiara nak tubuh tiar berutubuh tiar pasu-pasu nyamat teribata dijalon di kopara di negeri tuar namangiun baik nama kodak nami nawar-hamarangin dan padunu tu kodak jak hula-hula. Si toro rating ribut dari doh belunga toro makita namarangi paparan no puta memasuk-masuk tu hata toro nang berubah alani dia guru nang pesatan ya kawan tuan Aka buru muna alasi sada totok ko ita Aka tulang ngadi sok kami buru muna bere ibe bere manang nasongod dia be partong-tong nami katulang dalan nami manok-manok bahangu dirok na ketua nang sudah kurun na yang bersusakot jadi balia nang sudah ada doung si beron nami ay tumpe si beron di tangan nami nga susah dia alani saroma kami maru-maru bangun katulang nami las marohamu na tuhata manggogi pasu-pasuna jadi di hauna malu nami alaning korhak maso kami maru-maru bahula-hula nami baik kau mana hukar kusi baik nama
kayo to nami so sarwa nami majalo di haroromu narohamu marsoba di tortortao madabon to kula-hula tulas doroha nami marbunga-bunga do kamu tangan nai marhiti ringgit fito sawaran na kinasahamu laos diliak kamu muso itu akai natta si tonggi-tonggi akamang baru na basa kahela di baru nami mamasuma-suma tu hatta asa doron nami satu sangkar mapori tulubang masa tua sinur mana pinahamu gabi madohon nani ulu mulu nomor 33 beho kay to lihat di batama dalam di bawah monda mo mumma balga kau tunggu sian per 33mu na mangula beho pasasutuan masaluna naji nama di tanganmu dia kana sikola bera-bere nami saluhu sa jupang mana niluluan dabon na janala dia kasih sana tu pahon itu hatta tu hari nana niyo alanima tum sabe-sabe tiar ke nabulu masa hatami juru tikyon tuhamuna kamang baru nak baru masuk-masuk matu hatta tiar masaluhuna nasa pangir hatta siana matari bata si jalota si jalom muna tu hari nana niyo alanima mang permusing nami asa usabi hami jo baru nami saluhu baik kodang sabi-sabi isi mau sonang mau kapor. Oh di dulu, itu sampai utusan.